Dobrodošli na video kurs osnovnih veština prve pomoći. Pred nama je serijal sačinjen od 7 kratkih filmova u kojima će biti prikazano kako postupati onda kada je naša pomoć potrebna drugima. Gotovo je sigurno da se svako od nas već našao u nekoj izazovnoj situaciji u kojoj treba reagovati brzo i preduzeti mere bez kojih bi nečije zdravlje moglo biti ozbiljno narušeno. Nezgode, povređivanja ili pogoršanje postojećih obolenja, nažalost, dešavaju se svakodnevno i nemaju sve isti ishod. Međutim, ono što u takvim slučajevima može napraviti suštinsku razliku jesmo mi sami. Svako može pružiti mere prve pomoći i to je prva stvar koju treba da znamo. Naše veštine, spremnost i prisebnost nekada su čak i presudni u kriznim momentima. Iz tog razloga, usvajanje znanja iz ove oblasti i njihova pravilna primjena predstavljaju važnu kariku u lancu lečenja. Istovremeno, to je izraz brige za ljude oko nas. To je dokaz solidarnosti, kao i način kojim povećavamo sigurnost čitave zajednice u kojoj živimo. Zato počinjemo sa edukacijom. U današnjoj lekciji obradit ćemo temu strano telo u disajnom putu. U ovom segmentu ćemo prikazati demonstraciju u slučaju zagušenja zalogajem postupak zbrinjavanja. Ukoliko osoba ima zagušenje zalogajem, naginjamo je unapred i jačom rukom, dlanom, udaramo između lopatica 5 puta jako ka gore. Ukoliko nismo izbacili zalogaj, okrećemo je ka sebi, zagrlimo sa obe ruke, napipamo kraj grudnog koša i spustimo 3 prsta dole. Dominantnijom rukom stavimo palac, stavimo na markirano mesto i jakim kompresijama ka sebi vršimo kako bi izbacili strano telo. Ponavljamo ovaj postupak dok god ne čujemo da je osoba napravila jedan kvalitetan uzdah. Ukoliko se desi da osoba izgubi svest, započinjemo reanimaciju i obavezno pozivamo 194. Prisustvo stranog tela u disajnom putu spada u jedno od najurgentnijih stanja u medicini, što znači da je adekvatna i blagovremena pomoć od velikog značaja za sprečavanje gušenja i mogućih daljih komplikacija. Tu naša uloga postaje važna. Unos stranog tela u disajni put i na taj način nastala opstrukcija disanja može se desiti na različite načine. To može biti krupan ili nesažvakan zalogaj hrane, deo ambalaže, sitan predmet i igračka. Usled toga počinju se javljati brojni simptomi, a najčešći od njih jesu kašalj, gušenje, strah, gubitak svesti. Zapravo to je period u kome svi postaju uznemireni, posebno ukoliko navedeni simptomi postaju sve izraženiji. U takvim trenucima sačuvajmo prisebnost. Najvažnije je primeniti mere koje smo malo pre videli. U slučaju da one ne daju rezultat, odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć ili zamoliti nekoga u blizini da to uradi umesto nas. Nakon što pacijentu ukažemo pomoć i oslobodimo disajni put, važno je da ostanemo pored njega i pružimo potrebnu negu. To nije toliko teško.
a može napraviti suštinsku razliku. Učeći mere prve pomoći, mi smo ti koji tu razliku pravimo. Zato postanimo deo rešenja. Naučimo nešto korisno za sebe i za druge. Važno je. Važno je zato što na taj način postajemo deo brzog odgovora na izazove sa kojima se možemo suočiti.